Karibu ku mucamo uyu munsi dufise umushitsi w'iteka umuntu nashatse kuvugisha kuva kera yitwa Lydia Ininahazwe Sentamo yanditse igitabo La Cicatrice. Papa we n'umurundi, Lydia akaba afise mama we w'umunyarwandakazi, bose n'abatutsi. Papa wiwe yakoreye muri guverinoma ya Dadaye kandi ico yazize baramwica, Lydia baramwicira abo bavukana kandi n'abatutsi babishe. Donc nashaka ico kibazo c'abahutu n'abatutsi ingorane dufise i Burundi zituruka kuri ivyo Lydia ari très qualifié kubitubwira. Lydia karibu mucamo. Urakoze cyane ndanezerewe. Ego kandi cyane gose ndabigushimiye ko ibi bintu wavyubahutse. Kuko ibintu ni nka secret public. Yego n'abatutsi sivyo? Yego. Hama imbere yuko tuganira byinshi nashaka ndakubaza kubera iki wabivuze kandi ukabivuga haheze imyaka myinshi. Alors kubera iki nabivuze kubera iki nabivuze ubu ubu kubera iki nabivuze ubu nibaza yuko hari amahezo menshi yabiteye. Hariho kuba peut-être hari hageze ko ndabivuga. Ikindi narindi mu gihugu numva ko mfise amahoro quelque part, numva ko ntaza kugira ingorane cyane ndamutse mvuze kuri abenshi badashaka kumva. Ariko igikuru cyane cyane nuko nari maze kubyara umwana wanje wa mbere, hanyuma nza kwihanda konte ko finalement kuko nahora mbaho umunsi ku wundi numva ko hazobaho imyaka myinshi, sinigiraga numva uko nakwiza umwaka kuri gihe naratangaraga navuga nti ndacyari donc ndacyariho, nongeye kubaho ngize imyaka 18 ngize 20 21 hama none mbonye mbyaye mbona ko finalement nshobora gusiga umuntu ku isi. Uko navuga turashobora gufatwa isi tugahera, uko dusigaye turi batatu bigahera bikajana natwe. Nuko nshobora gusiga, hari umuntu ngiye gusiga ku isi. Uyo muntu ngiye gusiga ku isi ndamusize ndamubwiye iki? Ibyanje ni ibihe? Reka kuri nawe azokumve, azomenye aho mama we yaturutse, azamenye uko byamugendekeye. Voilà, nicyo cyatangiye. En tout cas, le fait yo kubyara hari ikintu byahinduye mu mutwe wanje. Nahise mbona ko en fait izina ridaheze, papa dapfuye bitaheze, haracara amashami yamukomotseho, si twe twenyine hatanguye kuza abuzukuru. Donc il faut ko nituramuka dupfuye akagira usigara basi asigara amenye ukuri, amenye uko byagenze. Hama ivyo wewe vyagushikiye kandi ufite imyaka 9 sivyo? Hanyuma ukaba warabuze abo muvukana bari bakuru bawe sivyo? Asigara mama wawe wewe na mutonya wawe. Ivyo bintu waronse umwanya wo kuvyiyumvira ivyo ariko birabashikira kandi bumva baciye banabangaza, mwarahunze murangara imyaka. Ukuntu umwana afise imyaka 9 ico kibazo c'umuhutu n'umututsi na politike y'u Burundi ni ibintu kera wiyumvira canke ni ibintu wasigaye wiyumvira mu nyuma byakugendera gute mu mutwe? Warabivyumva, warabitahura ibintu biko biragushikira n'igituma biko biragushikira? Alors au départ sinabyumva kuko nk'abana bose twahano twari twarakuriye, sinari nzi ko na papa ari ikintu, nari nzi ko mama ari umunyarwandakazi. Icyo nari ndakizi, narumva accent yiwe warakunda kuvuga ko ari ikinyarwanda, kandi narabona yaje mu manama y'abanyarwanda bahuye kuko igihe bavuga ko Rwigema yapfuye narabona ko mama yababaye, bagize ikintu kimeze nk'ikiriyo, nkumva nyine ko ari abanyarwanda kandi hari nabo twabana mu rupango. Ariko iby'ubutu n'ubututsi ntarakibera ndabiziko. Ibyo bamama bahunze mu Rwanda sinzi ko bahunze abahutu, nta na kimwe nabimenye turiko turakina n'abandi bana b'abavuza. Hama hatanguye imigambwe batanguye kuvuga ngo Frode Wiprona, twe turirimba tutazi n'ibyo aribyo. Abo bana rero papa wabo yari umuhutu ari muri Iprona, amatwe papa ari umututsi ari muri Frode.
abantu bavuze ngo ngo kwa baduse ngo n'abatutsi ngo twebwe ngo turabahutu sinzi ngo nibikije au départ baza ko nibaza ko ari nk'agatumba bakomokaho neza ko ari umunyakarusi ndetse nabo baturuka handi ari ukuntu bitwa nyuma rero numvise ko hari ibyo batutsi ngo n'abahutu ngo afise amazuru ameze uko ariko sindabyumva bihereraho Frode biratsinda twumva ni Frode yatsinze nk'uko ama equipe ya football Vitalo yatsinda ukumva ngo Inter ntiyatsinze naje kumenya ubuhutu n'ubututsi ari uko bijya bibaye tugeze mu kambi bavuze ngo urumva ngo igituma bari bavuze ngo igituma ngo bishe ngo Ambrebert ngo nuko bavuze ko ngo yatanze mu itegeko ngo kujya kwica ngo abana b'abatutsi ngo bari muri se wiga hama nkavuga none ko na papa nawe avuga ko ari umututsi hama yisha abatutsi gute ya même temps muri yo lycée wiga higagayo umutanti sa petite sœur higagayo n'umukuza donc umwana wa musaza wa mama nkumva sinumva ibyari byo abatutsi yisha abatutsi kandi nawe niwe none ngo abamwishe n'abamwishe nabo n'abatutsi numva birancanze hama ikindi nkumva abantu bapfuye abahoncle bari buhiga bishwe n'abahutu hama nyogokuru nawe abyara papa n'abandi bavukana bishwe n'abatutsi sinumva aho nari muri confusion kuko sinumva ninde mubi ninde mwiza ko numva bose bicanye nta kandi mefise naje rero gusobanukirwa neza iby'ubuto n'ubututsi duhungiye mu Rwanda muri mars 1994 urumva hari hatanguye kumera nabi jenoside iri hafi nkabona ukuntu hari umusodanyanka ndaba nabi abandi bana kavuga ngo umwe mufite amazuru meza sha ngo kano nagakotanye nkumva ngo ni inyenzi nabwo bavuze inkotanyi bavuze ngo inyenzi sinumva inyenzi se kwa njye kubaza mama arambwira ngo inyenzi ngo n'abatutsi tutsi babaye ibikoko ndavuga finalement uyu yanka abatutsi kandi nanjye ndiwe ndabizi kandi nkabona ko mu mafisi ubwoba kuko yari yamaze kubibona ko uyu muntu yari yamumenye n'umumama bari kumwe mama avuga ati nyamara ahantu bazahanyicira abantu baranzi akambwira ati mu kibazo ati kamwe mati washatse umurundi tuzakuvugira itusa hama nabwo ko kuba umututsi mu Rwanda ni problème umva n'ibyatebye jenoside idusangaho dusanze aho abo bica bari abatutsi narabonaga nk'uyu mujournaliste n'umugenzi wa mama niwe muntu wa mbere bafashe bahiga nyine ngo abatutsi muri twahari umugore w'umututsikazi kubona nyine abatutsi yanswe muri icyo gihugu duhunga wabona ko ari abatutsi barahunga tugeze muri Zaire donc Congo nsanga aho banka abatutsi malheureusement ndacyari umututsi kandi ndi muri bo ariko nkanibaza pourquoi je suis ici niba abatutsi bari mu Burundi bavuga ngo birukanya abahutu bose bahungiye muri Zaire abatutsi bari mu Rwanda jewe ndi gukora ikihano ariko bakanyutsa ko ndi umwana w'umufrode kandi abatutsi babafataga nk'abahutu bose kandi iyo tuvuye wankwa n'abatutsi ukankwa n'abahutu yego kandi urumva abatutsi barakwiciye n'abahutu barakwicira exactement hama ikintu kimafrape mu gitabo cawe urumva ukiri umwana kandi ndibaza ko muri wani ibyo bintu ngira ntimwabivuga umuntu asomye ico gitabo ndagira impression ko ivyo by'abahutu n'abatutsi abavyeyi batabibaganiriza gose mugabo urafise ukuntu mu gitabo usigura ngo nta mubi kandi nta mwiza ahari donc urafise iyo maturité mugabo urumva wacanditse ukuze umbwire waraciye muri bijya byose kandi urumva n'abatutsi yose bagutemye sivyo uragomba gupfa urashikana abahutu bakwanka iyo maturité yashitse wayishikiriye gute ninde yabigufashije kubisobanura ko atamwiza ahari atamubi ahari alors kubisobanura nta kindi ubuzima bwarabinsobanuri ubuzima bwambereye ishuri urumva deja dès le départ muri mu ikambi
ntarabonye nabo bavuze ko abatutsi aribo baje kutwica, kuko narabonye ko abasoda nibo bari ku muryango ngira ngo bashinzwe protection yacu, ariko nibo baje kutwica. Ariko abo basoda nyine niho twahungiye muri iryo kambi, abo nibo bamvuye, havuyemo abaganga bamvura barwana n'ubuzima kugira ngo mbeho, nibo batugaburiye muri iyo minsi. Muri abo basoda nka le feu Nkurikiye Martin General niwe yaje kudufata, niwe yatanze iseko ryo kudufata, nawe n'umututsi kandi w'umusoda. Hanyuma mbona deja ko hari abahutu babi, abatutsi banyiciye babi kandi b'abasoda bamwe, ariko hari n'abasoda beza nabo bankijije bamvana aho hantu. Tugeze mu Rwanda, mu gihe bariho baravuga bati bica abatutsi, hari umugore uri muri chambre 3 w'umututsikazi, wa ambasaderi nawe yapfuye, Frederic niwe yaje baravuga bati son beau frère niwe yavuze ati abana n'abambasaderi bose, ati bose ashobora kuvuga ati aba nibo biwe, aba nabo umudamu yararimo, bakatwica ukabona ko umutu agusovye quelque part aho ngaho. Iyo intambara yabaye muri Zaire muri 96, ashobora kwica kenshi, twagera ahantu tugabura n'amayimayi ibyo bagashaka kumvanamo. Ngenda mpura n'abahutu bagiye batugirira neza cyane, bagiye banyishura amashuri, mpura n'abahutu babi, babandi nabonye bica, babandi banyiciye abaonkle, bamwe banyiciye ikote ya mama yose, abo bavukana bose presque. Mbona n'abeza, nta kuntu nta n'uwari kuza kubinyigisha atari ibintu niboneye. Abari kuza kumbwira ngo tu sais quoi, ngo burya hari abatutsi beza, ntarababonye, ariko narabonye ko n'abatutsi babi bahari, nabo bahutu beza narabonye, n'abahutu babi narababonye. Donc ubuzima bwabwo nubwo nashaka kuja kuri extreme imwe, ngo nyibutsa yuko hari aho ngeze, hari ibyo nakoze byatewe nabo banishaka kwerekana ko ari babi. Ntibikunda rero. None igitabo cawe cakiriwe gute mu Barundi? Alors au départ batarabivuga, Antoine akivuga ati hari igitabo kigiye gusohoka kerekana juste intuze le titre, donc bakabona aha cyaragwanijwe, narabugize amatake menshi kuri kote y'abari ku butegetsi, kuri kote y'abagwanya ubutegetsi. Urumva bari ku butegetsi batanzi baca bavuga ati ni umukobwa w'umututsikazi afise n'umupanga mu mutwe, bashatse kwerekana ko abahutu turi babi, bagaca batangura kucataka. Abari contre ubutegetsi peut-être biganjemo plus abatutsi, bakavuga bati uyu turamuzi, iri zina turarizi, agiye kuvuga ko akuri tudashaka kumenya, bagaca bashaka kuvuga ati ni umwana ngo w'umujenosidere machin, bakavuga ibyo bashaka. Bagisomye sinasubiye kugira atake nimwe, nta muntu n'umwe yigeze anyandikira ikintu negatifu. Byarantangaje kandi nari niteze vraiment ko kubona ibintu bibi gusa, ariko bose babyakiriye neza, barabona ko ntagize kubera, sinzi ko nabivuga mu Kirundi, gushaka kuja kuri kote iwe kuba penché, muvugira abahutu, muvugira abatutsi, cyangwa muvugira ubutegetsi buriho cyangwa ubwavuyeho. Babona ko nazanye ukuri kwanje kandi nagerageze kuba juste, sino kwa ngo kuba juste navuze ibyambayeho tout simplement, ntashatse kongeramo ibindi kugira ngo nereke ko hari abushigikiye nabo ngwanye. Ngira abantu rero barumvise message nashatse gutanga, kuko iyo nashaka gutanga yari ya reconciliation, yari ya pardon, ntabwo yari yo kujyanisha bamwe no kujyanisha abandi, kwerekana ko bamwe benshi bapfuye abandi aribo bishe, kwa kwerekana ukuri kuri mu Burundi rimwe na rimwe abantu badashaka kubona, ariko babafungura amaso babona ati finalement natwe ntituri beza nk'uko twahora tubyibaza. Ndi muri abo je mbonye iki gitabo nibajije niyo nakana kagatutsi nese ko mu Nyarwanda kazitabaho. Ari ikindi gitabo ca genocide yo mu Rwanda. None umurundi kazi nkashamvuga ntihandi abahutu bamwiteze, wowe mbari muri 1993. Histoire ici kirani umuhutu aratema umusoda ararasa. Nibyo. Donc nibyo kandi n'umuhutu n'umututsi baba bariko baragwana. Sinzi nkawe mugabo jewe je twiyo dialogue itabaho ngo jewe nje kuvugisha umwana w'umuhutu yoba
yiciwe n'abatutsi canke umwana w'umuhutu ngo aze kubaza abatutsi. Donc iyo dialogue we wagize wowe urumva muri situation byagushikiye des deux côtés. Ivyo bintu urabivugana n'abahutu par exemple? Abahutu turabivugana kuko urumva abenshi nabo twakuranye. Nabaga muri za c'était plus abahutu. Abatutsi naje gusura guhura n'abatutsi ngarutse mu Rwanda. None mwarabivugana? Abahutu oya sinigeze ndabivuga, sinabivuga. Ndibuka ko na mbere yuko nandika igitabo abantu bari babizi bari bake cyane. Nk'ahantu nize nimaze ko byari bizi nk'abantu batatu kandi narahize imyaka 5 hamwe. Sinabwira umuntu bitewe n'ubwoko, nabwira umuntu ndabye ko ari umuntu azi gutega amatwi. Narabyiyumvamo nkumva ko ndiye kute, nkabona ko ari umuntu azi agira imbabazi kandi azi kumva, atari wabunda guma guciramo utabukumbira agaca kubwira ibindi utazi. Namara kwiyumva en confiance bikaza nkabivugana n'iby'amajisho. Navuga ukuze urumva waranditse igitabo urabivuga libre, wacanditse neza comme tu dis, ntuvuga ngo aba ni babi aba ni beza. Ubu urashaka kubivuga à l'aise uri kubivugana nk'umuhutu par exemple? Cyane ndabivuga neza ubu, ndabivugana n'ubwoko bwari bwo bwose. Okay. Hanyuma ico kibazo c'abahutu n'abatutsi, kuko urumva wewe histoire yawe uyisangiye n'abantu benshi bagashaka kuvuga iki, benshi abari abahutu biciwe par exemple n'abatutsi canke abatutsi ari abahutu gusa babishe. Donc ugaca usanga biri polarisé. Umuhutu akabibaza umututsi ni mubi, umututsi akibaza umuhutu ni mubi. Umva naho byagushikiye ari amagorwa vraiment, urafise ukuntu wakuyemo ikintu positif, ubuzima bwagushikiye ko abantu ari bo ari babi. Mugabo simona ingene ivyo bintu tuzoshobora kubivamo muri generation yacu canke ikurikira, kuko iyo dialogue ntayihari entre abahutu n'abatutsi. Ndihenda. Oya nivyo biragoye. Je nawe urandabana mbere yuko nandika igitabo nkagerageza kureba niba hari umuntu iyo baravuze ibintu bijya gusa n'ibyanjye kugira ngo tuganire. Ugasanga ngiye kuraba ukabona ngo byabaye muri 72 bamwe bita genocide kandi bishobora kuza kwemerwa bikaba genocide. Ugasanga abahutu baravuga bati baratumaze, baratwishe. Hamukaje kwindi ko tugasanga abandi bakoze amana bavuga ati hajya twarashize abahutu baratumaze muri za ururi na he hose muri sud. Ati 72 ahubwo abahutu nibo batumaze. Kavuga none muri aba bose harabuze n'umuyobozi akavuga ati ego hari abatutsi bapfuye muri 72 ariko hari n'abahutu bapfuye muri 72. Yaba ikintu cyo kuvuga ngo nitwe gusa twapfuye, ngo harya bajya barafite umugambi wo kutumara, abandi ngo baratumaze ngo turahunga, ngo hajya abatutsi ni babi. Ugasanga harabuze umuntu agerageza kuvuga ati ariko birumvikana quelque part birumvikana, kuko urumva niba uri umuhutu ukishurwa n'abatutsi guhera muri generation zingahe bari bo babica, we mu mutwe wiwe umututsi ni mubi. Uri umututsi no kicirwa n'abahutu umuvuga ko umuhutu ari mubi. Je sinzi no navuga ngo ni chance. Nagize quelque part naho atari chance ari ibyago, ariko byatumye mbasha kubona izo kote zose ko nta numwe ashobora kumbesha ngo avuge ngo ni mwiza, ngo ni mwiza, kuko ndahari kugira ngo bereke ko exception zihari. Ariko ngira ntituri benshi muri kayanje. Malheureusement je n'ubwa mbere ndavyumva umuntu abivuga nko wabivuze. Mugabo urafise ukuntu wabisikuye, hariho byaranshotse gatoye, mugabo byarantumye ndakwadmira gose. Uri kurasikura ko ukomprone abajya abantu baje iwanyu bakica papa wawe nabo muvukana ko babahenze. Umuntu baguhenze ngo arakumaze ucuza kwidefendre. Ndaparaphrase mugabo nuko washatse kubisigura, wabumva psychologie yawe ngene usubije amaso inyuma, kuko urumva hariho problème mu Burundi, ntituri eduqué kuri ibintu by'abahutu n'abatutsi. Hari uzavuga 93, hari uzavuga 72, hari uzavuga hari zinshi. Warigeze ugira curiosité yo kuja gusubira kwiga histoire du Burundi, wumve ico dupfa, kuko turafise ico dupfa. Nabajya babeshe ngo baze kubica muri wanyu
wavuze ngo c'est pas normal ko umuntu acazana umupanga donc hategetswe ko ariho akantu dufise gatuma abantu batuteranya facilement. Yego umuntu akiyumvira n'ibintu byavuye he wewe byashikiye warigeze ati eka ndabe nkomprene l'histoire igituma umuntu ashobora gufata akantema atanze. warigeze nibaza ko abantu bapfika inyuma biba byapfiriye muri education de base. Ababyeyi baba barashizemo abana bikagenda bikwirakwira. Ni nka kwa kundi afete y'umuntu akoze ubukwe bakubwira ngo nyirabukwe w'umuntu ngo aragoye ngo bashiki w'umugabo ngo ntibazo kubera abana beza. Ni ukuvuga ngo iyo haje gusa umuntu akadoma akantu gato akavuga ngo umushiki w'umugabo ngo yavuze iki, kugira no umwana benefice du doute yo kujya kuvuga ati kukanaka yambwiye ibi nibyo kweri wabivuze, uca uvuga ati ahantu ubundi barabivuze bashiki w'umugabo ntibakunda umugore azanye, ugacu uhera ko urwanko rugatangira kubera ko ni ikintu bagushizemo kuva kera. ni ko wakuze wumva ko bashiki umugabo akunda umugore cyangwa nyina w'umugabo cyangwa nyina w'umugore ntakunda umukwe, ibintu nk'ibyo. Ariko yaba umuntu yagendaga bamubwije ukuri akamubwira ati ego hariyo bamawe ukwe babiri cyangwa hariho n'abandi beza, icyo gihe umuntu agize ikintu akora ntumufata muri cya kindi bakubwiye cy'uko ari mabukwe, ahubwo uravuga uti byerekana ndamusange nk'umuntu, ikintu bambwiye nico, ikintu bavuze ko yakoze nico. Abarundi rero kuva kuri education de base bababwiye bati ari umuhutu agakura abwira abana biwe ati harya ni hatari, abatutsi baratumaze kuva kera. Abantu umututsi nawe agakura avuga ibyo kuko nibyo bamubwiye. Tugakura mu kintu cy'ikinyoma ntitugerageze no kurondera ukuri, uvuga ati ariko nkuyeho yuko umuntu tudahuje ubwoko ndamurabe nk'umuntu, eske nshobora kumusanga nkamubaza ko bambwiye ko watanze itegeko ryo kwica nibyo. Hama umwanya wo kwisigura nta benefice du doute abarundi dutanga ntayibaho. Icyo umuntu akubwiye bikubitaniyeho n'ibyo bagushize mu mutwe intambara iciba ako kanya. Nta kintu cyo kuvuga ukuri, nta kintu cyo kubwira umwana ukuri, no guhora en fait baruga abana babishaka, sinzi n'ababishaka batabishaka, ariko ni c'est comme si urwanko ufitiye abahutu kuko nzohava mpfa reka ndaruhe na generation izokurikiraho n'abanje ati n'uwo nzosiga ntazigera kubabariye abantu. Baduha tugira ntuze etage y'urwango n'ikinyoma gusa, nicyo gituma kugeza n'ubu bigoye. None iyo sentiment wewe ntayo wagiriye abakwiciye? Urumva wewe ntubishira mu bwoko muko urumva bakukorera aho kugiriye nawe urabazi. Ni gute wirinda iryo shapu urwanko ubabonye kandi ntibahanye? Urwanko rwo ntarwo nararugeze nkiri umwana nkiri muto kuko nabona ukuntu ndiho ndahunga n'ibyabaye n'agahinda surtout ka mama, uburyo umwana yabona mama wababaye n'ibintu biragatsindwa. Kubona umuntu ukunda ari nawe warusigaranye nka pilier ukabona nawe yashize kandi abikorewe n'abantu atakigaga ko bayimukorera. Icyo narigize njye numvaga ngo ushaka kwihorera kugira ngo ntere abantu agahinda nk'ako batemamo kurusha kuvuga ngo ndabatware mu papa wabo par exemple ngo umwana yumva agahinda. Sinashaka kubabaza abana ahubwo numvaga ntubabaza ababikoze wumva agahinda mu bageze ko kubura abana. Ibyo wabyumvise umaze gukura? Oya ibyo nabigize ndi umwana ahubwo muri za 12 ans 13 ans, ariko nyuma nza gusanga afite aho naje gusobanukirwa bigahita binashiramo nuko naje gusanga baba les bourreaux baje guhinduka les victimes kuko naje gusanga barabeshwe. Afite kubeshwa kwabo nabonye barabaye victime y'ikinyoma, ikinyoma y'ubwoba y'amateka y'u Burundi atari meza, bigatuma barakoze ibyo bakoze. Numva ahubwo ndabagira ikigongo nivyo ndavuga les pauvres. Oui jewe peut-être nzokura nta mubyeyi mfise, nzokura nabi nkuko nakuze, nzokura nta mu grand frère ngira, ariko sinzakura nafite ikintu nakorewe undi, nta culpabilité mfite, nta muntu nagiye, nzokura nagahinda kuko utagira mufite. Kandi hari n'abandi bababuze bapfuye mu buryo bundi, ashobora kugira accident cyangwa akarwara indwara agapfa. Jewe nababuze mu buryo bubi barabatwaye, mais nta culpabilité yuko hari umuntu nagiriye nabi.
bo rero baragowe kuko icyo kintu bazahora bakibuka. Amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye, bazahora bakibuka kandi bashobora kugisubiza inyuma ngo bagarure abantu batwaye. Donc naho ubucamanza bwaza bukamuhana, hari wigeze no kubimbaza ati se babahanye wakwiyumva neza, bagiye byahindura ku buzima bwanjye. Naho ntabwo zo ubucamanza guhana kuko n'amategeko bagomba guhanwa, ariko jewe ikintu numva cyanezeza nuko n'uyo wishe yaza akavuga ukuri, agakora nka interview nk'iyi turiko turakorana. Narakoze ibintu naragiye ndica ahantu bitewe n'ibintu bambwiye. Uyu muntu nibaza ko aba afise byinshi yigisha abantu cyane. Ayavuga ati namwe muramenye abana b'iki gihe ntimuzokorana umutima w'intuze, ibintu bimeze uku n'uku, ntibazobahende, ntibazotume mubaho mufise culpabilité, mwarambuye ubuzima umuntu atarakwiye kubwamburwa. Est-ce que wibaza ko iyo sagesse bayifise? Sinzi, nico nespera, niyo yaba ari resoma biramutse bibayeho, kubona umuntu yicaye ngaho ngo Sonia akabwa afise interview n'umuntu umuronde iyo mugavyo mugana nivyo niwe wavyigishije. Aduka warafise ukuntu nta therapie wagize canke nta muntu yagufashije kubyikuramwo, byagenze gute? Kuko nta therapie nagize, abantu baguma bafite agahinda n'urwanko. nta therapie nagize umubyeyi adasanzwe extraordinaire, très battante n'ibiki byose. Urumva yarabona ko nta hantu yarari kuri kote zose. Ari mu Rwanda yarabuze umuryango wose washize, ari mu Burundi yarabuze umugabo n'abana, ariko sinigeze mbona mama yicara afite nk'urwanko ngo numve ngo bajya abantu ngo barakagira gute. Sinigeze ndabibona. Yaragira agahinda ukabona ko yarize, ukabona ko yababaye, ukabona ko yacitse intege, ariko sinigeze mubonana urwango canke ishari. Kuko nayibonaga twanatashye tuba mu kazu kangana urwara gato cyane mu bwiza, ariko mama ntiyashobora kuvuga ati babandi banzi mba mu nzu nziza meze neza mfise ubuzima bwiza sinobabwira aho mba. Abantu bose babagira ati mba hajya nkura nanjye ntashobora kugira n'isoni z'ibyo ntafite, ko navuga nti ni ibintu hari igihe twabigize, ubu turabibuze, dushobora gusura tukabigira. Ntabwo babyantera, nta soni byantera, ahubwo nayo tukwiye kuba turi abantu tugenda twinyegeje hamwe mu makuru ati ntubabwira aho tuba unume, akwigisha kubucakura. Sinzi ukuntu mu kirundi batwita, ariko ibyo ntabyo yigeze. Yari umuntu ahubwo ajya kubaramutsa. Nibaza ko nawe kubona tutwarakuze muri ako gahinda ke ntashiremo urwango, ntanyereke yuko abantu ari babi, ko nkwiye kwimefya, ko nkwiye kugira gute. Nkabona ahubwo ni umuntu ukunda abantu wajya kuramutsa abandi. Byatumye nanjye peut-être icyo kintu ntacyo ngira muri gihe, kandi nawe na extremisme itaba muri we. None warasubiye i Burundi ukutse, wari ufite imyaka 18. 18 niho nagiye kubayo neza. Byaroroheye gusubira mu Burundi? Ntibyanyoroheye. Ntibyanyoroheye. Je pense yuko quelque part n'ubu iyo nta wambwira ngo mbe kuvuga Ikinyarwanda cyinshi, nk'uko nagerageje kuvuga Ikirundi gishoboka. Ni sawa cyane. Uko nagiye mu Rwanda ariko nkahita mvuga Ikinyarwanda, narabyiyumvire ndavuga none kubera iki abanyarwanda twabana bari barahungiye bavukiye mu Burundi batigeze bati Ikinyarwanda. Wumvaga ko nubwo yavuga Ikinyarwanda agashamo accent y'Ikirundi, ariko avuga Ikinyarwanda kandi yaravukiye mu Burundi. Noneho ngiye navukiye mu Burundi, ndahabona nakuze no muri Zaire twavuga Ikirundi. Mu Rwanda nahagiye mfise 13 ans, hava 18 ans, ni 5 ans gusa ego muri interna, ariko Ikirundi nkakibagirwa complètement. Ku buryo ngarutse mu Burundi ndi mu kazi nkora baramba ngo wa munyarwandakazi bikanka Ikirundi kikanka hasi usigaye uvugisha Ikinyarwanda. Sinivugisha Ikinyarwanda. Je pense ko nabyiyumviriye après, numvise mfise ikintu cyo kudashaka kuba umurundi, numvaga afite n'isoni zo kwituma. Ko kuba umurundi biratuma nisigura undi we, ndi umurundi kazi w'umututsikazi ariko yahunze afise somofrode. Alors que ngeze mu Rwanda nari bamfata nk'umututsikazi wacitse ku icumu n'inkovu yanje. Muvika
ikantambukisha vraiment nkigendera ntarinze kwisigura. Okay. Donc numva abanyarwanda nibo bankunze, numva u Rwanda ndarukunze. N'ururimi rwarwo rumera ndarufata, none ikirundi kimera nkaho gihanaguritse umutwe. Kirahera, kiranga no kugaruka hahandi bidakunda ko nshatse kuba ikirundi gusa nkumva ndiyo ndakora effort nyinshi cyane. Ariko mbona ni quelque part ko ari ukugira ni nko kuhonya identité yawe kubera ibyakubayeho utabishaka, ariko ugasanga ntushaka ko hari n'uwamenya yuko uri umurundi kugira ngo ataza kukubaza bya bindi udashaka gusubiza. Okay. Noneho uranabyandika mu gitabo. Ariko ikirundi cyaranze kugaruka. Kizoza buke. Noneho usubira urundi ubunye ukumva akomerewe neza. Oya ntibikunda. Narasubiyeyo, narabayeyo mu minsi yaheze malheureusement imyaka ingahe numva nakunze Uburundi mvuga nti ariko wowe gumayo muri 2013 14 15 hacaza mwe byabaye ndavuga no si pas vrai birasubiriye. Donc aho ngiye hose hagomba kuzingwana. Donc numva ni nko kuba wari wakunze umuntu akakubabaza akakuduseva akagusaba ikigongo mugasubirana, musubiranye agasura akagukora cyaha yagukora icyatumye mutandukana, ukavuga ati urasubiri ati wose. Rero nari namaze kugarukira Burundi mvuga nti ubu peut-être bigiye kugenda neza, abantu bose bamere neza, mvuga nti pourquoi pas ushobora gukora ubuzima bwanjye ngaha. Iyo kubona mbona barasubiri ndavuga nti kandi barasubiriza cyangwa ni nka déception une deuxième fois. Ubu rero Burundi en conflit. Ubivuze neza. Ibaza ko utari wenyene, ibaze gatuma dusubira. Ni vya bindi c'est ça. Hariho aba Lydia benshi bakomereza Cicatrice kandi tuhoze tuguma tuhoze. C'est ça. None cyagufashije iki gitabo? Cyane. Cyaramfashije, cyambere therapie, cyase remplacer un psychologue nabonye kuko nasanze kugurondera un psychologue birazimvye. Yego cyane. Kandi nta mwana nifise. Kandi sikeje bagufasha. Si minsi yose bagufasha. Narabuze vraiment ndabura n'undi abibwira. Nta mafi n'amanda kugira mu gitabo. Hama n'ababyakira neza bituma bambera psychologue nkuko kwawe nyine tuganira hama bigasohoka. Uzohurugira seminari, hariho abantu benshi bakeneye gushika aho we ushitse. Naho ndavyumva ko biracari cicatrice, hariho byinshi utarashikako mugabo ugeze kure vraiment. Hariho n'abantu benshi barindiriye pardon peut-être itazoza. Yego. Bari kugira bakire. Umva nabone biragoye cyane. Mugabo urakoze cyane, biratanga espoir ko ari umuntu abivuga kandi histoire itari typique. Umva nk'abahutu bashaka kubya ngo ntubona none werega ni muri beza. Comme tu dis nta beza nta babi. Uzohutugirira seminaire nibigasha. Yoaz. Uzobifashemo tubitangure. Uratuzatanguye nahanyene. Merci beaucoup, Imana ikugire, undamukire wawe nahatanzi. Arakuzi cyane, arakuzi. Ego, merci beaucoup. Merci nawe, ijoro ryiza. Ijoro ryiza. Combien tout est éphémère, alors vivons pendant qu'on peut.